Môn cho cái nhom trong chạy là một tiết tệ thông tận năng cá thơ phố chỉ tụ tới mình được dưỡng bờ sân chỉ dưỡng ọt thơ ọt bàn lật tập hòn tê miền tây cá thơ bàn ai thời dưỡng bàn lật tập hòn bàn hai chỉ tụ tới dưỡng thật đăng tha thom na thì dưỡng thua tràn khóc và tràn thành nước đại đối nhẹ và đá dưỡng á tại dưỡng lang say viên chớn vì miền chanh cái chớn này và tại chân này có miềnក្នុងnước đại cái là có bán tốt cái chân tại lang chớn bọc cốt vì miền chanh nhưng mà đại tại chân này là hốt đấy chân thưa chớn khóc chớn chỉ dưỡng thom mà đá và tại sầm khăn khóc cái anh nói đôi chương đã phen ca chịu vật ấy môi trong ca thơ hưởng ấy môi chân tầng lầm hát cả đôi mê riêng cả đôi cây la cả đôi chi cam cả đôi ấy cái đôi tụi vì không rụp hiệp sẽ điên kia nâng cứ sòng khán ca thua cả một hiệp thua khó hỏi cài vì hết thua làng bệnh nhưng trong ai nhận nghe nộp về để thua cái ca ấy môi ở sầm mày từ đó là ca chi con rư của ca chi mà tố rư của ca chi tu đam mê tao cô đang làm mùi nè nó sạ sầm mày tụi này mới than nó bên này chi mà tàu ta nè khi mình set cho code anh nâng con lấy nông ca tao cô đã ở đây mình chẳng chỉ code tại hiện rừng có chi tới đua pro mỏ bờ mình đua thế có bọc kề đây bộ để sai dương ở ai cai với bàn chân không chỉ vật luôn nói với đôi chỉ ca chi mà tàu chẳng dương bao chẳng dương thử để sao làm nâng tam là gì ca cai chẳng code mà theo với thế vì họ đua mà sắm chừng bột cho code mà sắm tịnh trong đua cho cách cột mà cho anh thích thua oi mà tố nó vì miền làm nângក្នុងការទៅមុខhồi peតដល់កន្លែងណាដែលហៀបប៉ះគេយើងគិចបន្តិចទៅពេលដល់កន្លែងណាផ្លូវណាត្រូវបត់យើងបត់ចឹងទៅឃើញចកោតយើងត្រូវកាច់រហូតhồiពេលចកាយើងបត់ផ្លូវនឹងវាស្ទះផ្លូវនឹងវាមានឧបសគ្គត្រូវយើងបត់ចកាអាចបត់បុកហួយចកាអាចបត់ទៅផ្លូវវៀងចឹងមានន័យថាវាដូចគ្នាទៅនឹងខុសកាយចឹងដែរចុះបើសិនជាយើងអត់ព្រមជីយើងចង់សេតថាអត់ទេខ្ញុំសេតចកោតនឹងឲ្យត្រូវចំហ្មងវាថតរួចទេលុះតាតកូលដែរចិត្តនឹងមានន័យថា2ម៉ែត្រអីចឹងណាហ្នឹងយើងចកោតនឹងក៏យើងអាចរុញទៅដល់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាកោតដែរឆ្ងាយ4-5 គីឡូ10 គីឡូដីអីពីគ្នាអីចឹងបើសិនយើងសេតចកោតនឹងទៅមិនដល់វាមានផ្លូវណាត្រង់ផ្លូវបាត់មានទេចឹងយើងត្រូវតែទៅមុខទៅបើសិនជាទិសដៅវាអត់ដល់ទេយើងកាយវាទៅយើងបត់បន្តិចបត់ទៅតាមទិសដៅអ្វីដែលយើងចង់ទៅចឹងអត់អីសំខាន់ការធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពយើងចាំតទៅហ្មងនឹងមានន័យថាយើងអត់បានធ្វើទេទោះបីយើងខំគិតមិនខ្លះវាត្រូវតែកែដូចគ្នាសូម្បីតែក្នុង robot ក៏ចឹងដែរ robot ដែលគេសេកម្មវិធីមកណាដូចថា robot ត្រូវតែធ្វើអីគេសេក្នុងកម្មវិធីក៏គេដាក់ត្រូវកែតម្រូវដូចគ្នាហ្នឹងចឹងមានន័យថាជួបឧបសគ្គជួបអី robot ហ្នឹងគឺត្រូវកែតម្រូវខ្លួនឯងហ្មងថាអូកន្លែងហ្នឹងអត់ត្រូវវាមាន sensor មួយប្រាប់ថាត្រូវតែដូរមកឆ្វេងមកស្ដាំទៅលើទៅក្រោមបន្តិចចឹងដើម្បីបានទៅមុខតទៅទៀតចឹងទៅចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងការធ្វើកិច្ចការណាមួយរបស់យើងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរអញ្ចឹងជាធ្វើទៅខុសចឹងទៅជាកាយទៀតទៅតមកធ្វើទៀតធ្វើចឹងខុសជាកាយទៀតកាយហើយធ្វើទៀតធ្វើកាយច្រើនដងយូរទៅយើងគង់តែដល់កន្លែងដែលត្រឹមត្រូវហើយគង់ទៅដល់ភាពជោគជ័យទេអញ្ចឹងធ្វើលំហាត់ក៏អញ្ចឹងដែរខុសក៏ខុសទេធ្វើសិនចាំដល់ពេលខុសហើយកាយទៅធ្វើម្ដងទៀតខុសទៀតកាយទៀតធ្វើម្ដងទៀតយូរគង់តែត្រូវហើយគង់តែយល់វាច្បាស់ទេអញ្ចឹងចុងក្រោយចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចង់ធ្វើអីមួយគឺអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺសកម្មភាពធ្វើសិនខុសក៏ខុសទៅហើយចង់កែតាមក្រោយអញ្ចឹងត្រូវមានផ្នត់គំនិតបែបហ្នឹងអត់ចាំបាច់តទៅត្រូវហ្មងឯងព្រោះយើងដឹងថាមិនទៅត្រូវតែហ្មងទេបើយើងអត់សាកល្បងយើងគិតមើលសំបីតែម៉ូតូមុនអាប់ដេតដល់សម័យហ្នឹងយើងមើល100 ឆ្នាំមុនម៉ូតូមិនរៀងអញ្ចឹងទេផ្លាស់ប្ដូររហូតហ្នឹងយើងមើលឡានក៏ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរហូតដែរព្រោះគេត្រូវអាប់ដេតរហូតហ្នឹងពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំអាប់ដេតដើម្បីកែប្រែកំហុសឆ្គងយើងមើលទៅទូរស័ព្ទមើល OS របស់ទូរស័ព្ទដូច Apple មើលចេញប្រហែលជំនាន់នេះមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនបានចាំបាច់ចេញអាប់ដេតថ្មីព្រោះដោយសារតែកំហុសអញ្ចឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរវាកាន់តែប្រសើរឡើងសូម្បីតែ Windows របស់ Microsoft ក៏ត្រូវតែអាប់ដេតរហូតដែរនឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំខ្លាចក្នុងការចាប់ផ្ដើមខុសជារឿងធម្មតាសំខាន់តាំងចិត្តក្នុងការកែប្រែវាទៅរកភាពត្រូវបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ចែកលេខមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេ Good night